bayede angicale ngibingelele iy'ndlondlo zonke, ngithokozise amakhosi, ngithokozise iy'nhlanga zonke nezizwe zonke, ngithokozise nabelaphi bendabuko, ngithokozise nabogogo nabo bonke abantu ebasibukele emakhaya. Hhayi okhulumayo uthokozile maninsizwa kaMguni, thokozani. Welcome to the spiritual fix. Namhlanje-ke into esizokhuluma ngayo namhlanje sizokhuluma ngey'ngane ekhule iy'mfihlo. Shuthi-ke le ngane mhlambe ngasho ukuthini, mhlambe uzalwe angafunwa, mhlambe le mindeni yomibili ingamfuni, khabo umama bangamfuni, kuthiwa nje umama hhayi asimfuni umntana thina. Bese kuba ukuthi-ke ngale nakabo ubaba hhayi abayifuni ingane, ubaba bekagqizelela i-abortion nezinto ey'njalo. So-ke leyo ngane leyo umamayo ngoba uyafuna ukuba ney'ngane uzozama ukuyikhulisa kodwa ayikhulisele emfihlakalweni. So-ke manje i-question yethu-ke namhlanje ukuthi le ngane le, because the child was born out of wedlock both maternal and paternal sides, ufihlakalo uyimfihlo, so ukhula imfihlo-ke manje sekakhulile-ke manje, mhlambe-ke sekalapha ku-2030s. Bese-ke manje labantu laba bebamfihlile abasekho, abantu abadala abasekho, sengisho bona abazali-ke nabo ogogo-ke bonke nje abasekho, sekusele mhlambe singasho ukuthi omalume labo. Bese-ke kungukuthi nabo omalume laba bangaba masithi mhlambe yilabantu abaphehla amanzi amnyama emndenini, yilabantu abathakathaka. So-ke esimeni esinjalo wenza njani? Babuza kumina, hhayi-ke zoniphendula-ke ngane zakwethu. Esimeni esinjalo ikabili, uyayizwa-ke manje, ikabili ngoba kusekhulile, mhlawumbe ngaba umfana noma ngaba intombazana, kodwa kakhulu ngithanda umfana ngoba uyena oqhubekisa isibongo ngisho. Asithi-ke mhlambe nawo kumfana sekhulile manje sekalapha ku-30 lapha, and then akekho-ke manje ongammele nje manje naye phela sekayindoda ufuna ukuvula iy'nhlanhla yakhe umuzi, mhlambe nokuthi iy'nto zomsebenzi uyabona nje ukulungisa iy'nto zomsamo, ukuthi umsamo kuwumisa kanjani-ke manje esimeni esinje. Into ozoyenza uzohamba kumelaphi, uzohamba kumelaphi wendabuko, noma imuphi, kungaba yisifunyayo noma imuphi nje, kuya ngokuthanda kwakho nenkolelo yakho. Uzoya kumelaphi wendabuko abese nasihlahluba-ke isimo, bese-ke abone ukuthi isimo sinjani, bese-ke abone ukuthi ulekelela ngaziphi iy'ndlela. Ngey'nkathini ey'ningi kuba ney'nsebenzo zokuhlanganisa amadlozi, bese kubikwe edlozini lakho. Mhlambe-ke masithi awuzazi naley'bongo, uyakhona ukuthi phakathi kwaleyo nsebenzo uboniswe, yabo, mhlambe bafike abadala emaphupheni wakho bakuhlaziyele, hayi thina singobani bani mntanami, kukanje 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 kukanje, uyayibona-ke. Noma-ke masingavumi isimo ngaleyo ndlela ukuthi ungase uye kumelaphi, mhlambe-ke yinini ningakholelwa kulezi zinto noma ey'nto ezinjalo. So-ke ezintweni ezinjalo-ke ngizodinga-ke ukuthi uthole umuntu usebenzisa lesi sibongo sakini, noma kungasiwo womndeni ngoba-ke umalume baningi inhliziyo ezimbi kanjani kanjani. Uzothola umuntu wakini nje wangaphandle ungumnguni noma ungubani, usebenzisa sona leso sibongo sakini, ubiza lona lelo dlozi lakini, bese kuzomchazela ngaleso simo leso obhekane naso sokuthi eyi phela ngimfihle nemanje ngidinga umsamo ukuthi phela nami iy'nto zami-ke manje zizophenduleka ngithi. Bese-ke loyo muntu loyo sekazobona ukuthi mhlambe niyenzani, mhlambe emsebenzi thizeni omncane azozama ukuthi akubike lapha edlozini, bese-ke uvuleke umsamo wakho ngoba inhloso ukuthi ubikwe edlozini ukuze uzoba nomsamo, bese-ke impilo iqhubeke kanjalo, yabo. So ngiyathemba ukuthi ngakho lokho sesikuphendulile wena obudidekile udida nalesi simo lesi, bese-ke ngifuna ukukudlulisa le ndaba le yenhlawulo. Le ndaba yenhlawulo ngifuna sijule kakhulu kuyo nina abantu abadala. Angiyithandi nje ngoba
ngizwa abantu sebahamba nje bafuna ukuyihlawulela. Cha, lento le ayiyenzwa. Isintu sakaZulu asivumi, ihlazo nje, ihlazo. Mangabe uzaliwe ekhaya kini kubaba, azange mhlambe wahlawulwa noma wayobikwa emadlozini wakulelo khaya, you are born out of wedlock. So uqazi ukuthi umele umsamo wakhabo umama, umele lelo dlozi lakini lakhabo umama. Masukhulile usumdala usuney'moto usunani nani, angeke uze uyenze ukuthi uzohamba uyoyihlawulela noma uzohamba uyolobola uma wakho. Lento leyo ihlazo, into engekho, ukuyibangela ubumnyama ney'chitho nje. So ngizoqela ukuthi nakuleso simo leso nikhaliphe. Masifika esimeni esinjalo, ukujula uphahla ukhulumisane nedlozi lakini, from the maternal side khabo umama, bese-ke mhlambe kuyehla umbango ngoba in most cases ngaba ukuthi ubangwa amadlozi ey'ntweni ezinjalo. So idlozi elingakuhlawulanga alinayo imvume yokuthi likubange, noma kunjani. Ngaba ukuthi basebenzisane phezu kwempilo yakho, basebenzisane balekelelane babe amadlozi amahle, bese-ke iy'nto zakho ziyakhanya-ke. Kodwa ukuthi bazokulwela, lona akudonse naye lona uvikile kudala akugadile naye avimbe, kuzoba ney'xukuxuku vele. Bese-ke sizofika kule nto ukuthi kumele uyohlawula wenze izinto ezingazazi, bese-ke kuba mnyama kuwena. So ngiyaqela ukuthi niyikhaliphe leyo cause into ejule kakhulu esihamba singayinaki. Ngaphandle kwaloko hhayi kulungileke. Ubaba lo ukuthi uma nitshiswa kamkhulu, ngimthanda nonke-ke. Ngiyathemba ukuthi lokhu engikushiye namhlanje kuzosiza umuntu lapha ngaphandle, yabo. Ngimthanda nonke, angikhethi bani ledlozi. Ngithi inkosi ayibusise inandise inikhanyisele lapho nikhona. Nogesi, ugesi uyeza, subashisa. Mabalibele nje bakulinga mntanisi ekhaya. Uzoze ufike la kwanyanga izizukulwane, abese-ke yaqhathana. Ngalelo-ke ngithi ngimthanda nonke, ndawe Thokozani.